Twongeye tugahura. Kibazo bite ni ikiye kuba duhuye. Ase kuki ukunda kundwanya ntago G-Trax unzi? Wamurwanya iki se wowe? Imana iravuga ngo nimba ufite ibintu bibiri aho mugenzi wawe kimwe. Ubwo razi uri kunkamera rero ufata views zijyanira umuntu. Views ziri hese? Uranyishura. Ariko pastor ntukajya wisetswa nk'umuntu ubonje injugu. Ubwo se kwisetswa uko nguko oya mwari ibyo ntabwo uri kwisetswa ntabwo. Uranyishura. Takwishura se nkujyana he? Views se ntuzijyanye. Izihe views? Urazijyanye. Kireka tugize gutya. Iyo se kari firifi. Enyi? Firifi. Ifirimbi? Firifi. Ushaka kwa selfie? Yivuge twumve.